Lilanga lamhla ka-25 kuyo-ke inyanga yeNgongoni, lilanga lihlonishwa umhlaba wonke jikelele, ikakhulu kuwo-ke emaKrestu. Kulandzela ukuthi-ke emaKrestu ayakholelwa ukuthi lilanga lanamuhla, lilanga lapho khona-ke iNkosi Jesu Kristu yatalwa ngalo. Namuhla-ke umsakato uvakashele sona-ke esibhedlela lesikhulu saseNazareni lapha-ke kaManzini, lapho khona besiyawuhlola ukuthi ingabe bakhona bantwana lababelekiwe kulo lelanga. Sitholile ukuthi bakhona-ke bantwana lababelekiwe. Sesikhulumisana nabo-ke bomake noma bona-ke batali balabantwana. Bathi bayathokota ukuthi babeleka ngalo lelisuku lanamuhla. Kulandzela ukuthi lelisuku lanamuhla-ke liyahlonishwa umhlaba wonke jikelele. Basho nokuthi bantwana babo babafisela-ke lokuhle, nekuthi-ke bahambe ngato-ke tinyathelo tekukholwa, kute-ke batawenda lokuhle-ke emhlabeni. Kimi kulicapho nje-ke, ngiyathi ngiyobeleka ngesuku lelihle kangaka leNkosi. Ngeke ngajabula. Nangu umntwana ufisa kumkhulisa kanjani uma yini ufisile ngayo? Ngifisa akhule kahle, ayade iNkosi njengekutalwa ngesuku layo. Angabi umfana lo tawukhula njalo esibhekeleni letingekho kahle. Ngifisela okukhulu kakhulu ngase ngaphumelela konke empilweni yakhe. Okay, lokulimi lokuthi kusho ukuthini kubeleka Christmas Day uveke njani nje? Okay, ngijabulile because usuku lelo lukhulu kwatalwa na Jesu, shothi nalo mfana Jesu wami. Bahole hlabathi, ngifisa ukuthi awonabo ahole umhlaba into letinhle nje. Yebo babekhona-ke nalabanye-ke batali abavetile ukuthi bona-ke abakajabuli ukuthi babeleke ngalo lelisuku lanamuhla. Kulandzela ukuthi nabo-ke bebafisa ukuthi badle ikhisimusi nemndeni wabo, kanti-ke futhi nako lokubeleka bokatsi kubuhlungu, kanti ilanga lokujabula-ke namuhla. Etindzabeni temsakato iMaswati Channel, nginGary Khalus, ngikaManzini.